menawi tata usaha hampura uang lendar antosan rasa kenap uang mulut kasar sejadi tip kepewar kasar kenapa murni tip alunang gesumpi papak pedang di ngarining pek payung gara buka pek kandung dera mikir pek payung gara buka pek kandung dera mikir nang dera tarik pandang iblis medio lepas patang kuda kencan awak mau jeung nugeru awak mau ngajurkeun
wasallam. Sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli wa sallim. Mugia Allahu Rabbi baparin kasalamatan ka kanjeng Nabi Muhammad wala sakomna umat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli wa sallim. Mugia Allahu Rabbi maparin kasalamatan ka kanjeng Nabi Muhammad wala sakomna umat. Baga sekali haturan wilujeng sumping ke bakal calon panganten pamaget. Ya, kami haturkan selamat datang kepada calon mempelai pria beserta rombongan. Silakan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.